Bet mongli sabır hitem şulayda sandulaşım güzelim tibretme dal üzege tüzerge kolhaş tüzerme tezelse de üzege balaları daldan imen heşte sanduğaşım telge kilip saberi türge kuştu sanduğaşım güzelim tibretme dol üzerge tüzerge kolbaş tüzerme ezilse de sanduğaşның balaları basıp sayramı toşka sağnulardan deva yok şu saberi tudem aşka sanduğaşım güzelim tibretme tol üzege tüzerge kolbaş tüzerme ezilse de üzege sanduğaşım güzelim tibretme dol üzege tüzerge kolbaş tüzerme ezilse de üzege sanduğaşım güzelim tibretme dol üzege tüzerge kolbaş tüzerme ezilse de üzege ezilse de üzege Radyo Gayret Safi! Może chorem? Nie słyszę was? Ayrat Safin, DJ Radik, takdim eder. Üstümesin bari ben gelirken ısındı. Üstüme şiddenli vura, bugün bize girilen Mattur üsteler kurulan, üstülanları şiilar Birbirine sürülen gözlere, nur ver baktın gözlere Gönüller dişilikini deşin, neşe sözlere Üstümesin bana menleri
Üstündensin var ben gibi yalnızımdan İki yar ikisi aşıklar Ben de bir babaki paraklanıştılar İki yar ikisi de aşıklar Ben de bir babaki paraklanıştılar
Хаумахыгыс. На башкирском языке это означает «здравствуйте» и «сенмесис». Добро пожаловать в сердце Москвы, где расположился ресторан национальной кухни «Башкортостан». В нашем уютном ресторане с прекрасным интерьером есть зал на 150 посадочных мест. Также есть малый зал караоке на 60 посадочных мест. Есть шикарная веранда, которая находится там на улице. Поэтому все флаги в гости к нам. Исәнмесез, хөрмәтле дусларым. Меня зовут Нижия Галимова, я дизайнер одежды. Мы создаем украшения ручной работы, головные уборы, нагрудные украшения. И, конечно же, этнические мотивы, они очень притягивают. И я буду очень рада видеть вас у себя в гостях. Исамысыз, Кадерле Дуслар. Вас приветствует солнечный Татарстан. Каждый год мастера ремесленного центра «Мозаика» радуют гостей праздника своим творчеством. 2020 год не исключение. Сәлам дуслар, баршагызны да безнең матур зур бәйрәмнәребез белән котлыйсым килә. Барыгызга да исәнлек, саулык, шатлык. Әйдәгез бүген бергәләшеп җырлыйк, бик, уйныйк, көлик. Сихрле карашыңны мин күреп алдым. Йөрәгемә юлларны тик сиңа ачып салдым. Беренче күрүгә үк мин сүзсез калдым. Сөю ялкыннарыңнан озак дөрләдем, яндым. Син диеп мин яшим җирдә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Яраткан йөрәкне бәхетсез итмә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Яраткан йөрәкне бәхетсез итмә. Сине яратуны мин аңлап алдым. Бәхетем югалтуны уйларга куркып калдым. Җанымның җылылыгын ушыңа салдым. Югалтмый юлларны бәхеткә каршы бардым. Син диеп мин яшим җирдә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Яраткан йөрәкне бәхетсез итмә. Килгән юлларыңнан син китмә, китмә. Яраткан йөрәкне бәхетсез итмә.
Москва, привет, Татарстан. Я приветствую вас на онлайн-концерте Сабантуй 2020. Я желаю вам твердой почвы под ногами, ясного неба над головой и, конечно же, никогда не грустите, друзья. Самый лучший только впереди. Всем приятного просмотра. Будьте счастливы! Her kishiga o'z gumiri berilganga bir topqir yashagan sayin yashaysi kelib dillaga oratir qiymatlidan qiymatlida qadrlidan qadrli gumirabi gulagi u bular kursin gumrili qiymatlidan qiymatlida qadrlidan qadrli gumirabi gulagi u bular kursin gumrili barakatli gumr tilab Robbini zikr etik oltin taxtga o'rilmay borina shukr etik qiymatlidan qiymatlida qadrlidan qadrli gumirabi gulagi u bular kursin gumrili qiymatlidan qiymatlida qadrlidan qadrli gumirabi gulagi u bular kursin gumrili Gümür deyip atalığan vakit Gitmesin ötüp zoya Şirde yaptı isim kolsa Gümürler uzun aya Kıymetliden kıymetlide Kadirliden kadirli Gümür abi gülegi ul Bula kırsın gümürlü Kıymetliden kıymetlide Kadirliden kadirli Gümirabi gülegi ul Bula kırsın gümrili Gümirabi gülegi ul Bula kırsın gümrili Sen tuğanım benim, yakın dostum benim Kütken kunağım sen, bayram tabınında Turmuşlarda birge, bul egeni tuğan Sirdaşım bul kerek şağında Sen tuğanım benim, hem men senden enin Nindi baxit bizga, bira turmuş kiyin Sabın şaptan birge, kishda kelmay so'zga Yashigala yashig gumrga Sen obiyim menim, amin senden ening Nindi baxit bizga, bira turmush qiyin Sabın şaptan birge, kishda kelmay so'zga Yashigala yashig gumrga Sen tuğanım benim, senin bilden ege Munglu ballaları biz bitmişedik Şunday tuğanlıkni yazmış
Шатлыклар гел юк, син минем тарагым. Моңнар тулы күңел, бер ялгызы түгел. Син бит аны күптән беләсең. Син туганым минем, һәм мин синең энең. Нинди бәхет безгә бирә тормыш көен. Сабый чактан бергә, кичтә килми сүзгә. Яшик әле яшик гомергә. Син абыем минем, ә мин синең энең. Нинди бәхет безгә бирә тормыш көен. Сабый чактан бергә, кичтә килми сүзгә. Яшик әле яшик гомергә. Яшик әле яшик гомергә. Яшик әле яшик гомергә. Хөрмәтле дуслар, сезне чын күңелдән Сабантуй бәйрәме белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек һәм ак бәхетләр телим. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с татарским национальным праздником. Желаю вам, чтобы, несмотря ни на что, мы с вами никогда не теряли веру в добро, свет и чувствовали всегда близость и поддержку друг друга. От всей души, Малика, обнимаю. Ки кызлары кайта алар, сагнулары арткач моң тулгач, безнең кебек аларны да тарта. Туган ягы жаны сагынгач, кайткан чакта аларның да бәлки кайберләре калган аерылып. Юллар уравышыр җирләр ерак, канатлары төшкән кайрылып. Кайталмаган ки кызлар өчен, әрни йөрәк өзелә үзәк. Кайтыр алар табар юлларында, ерем ярда кызларны күзләп. Кайткан чакта аларның да бәлки кайберләре калган аерылып. Юллар уравышыр җирләр ерак, канатлары төшкән кайрылып. Әллә көзің киткән чакта, төркемнәрне кемдер санаган. Безне сынаган күк безгә тиңләп, сезне шулай язмыш сынаган. Кайткан чакта аларның да бәлки кайберләре калган аерылып. Җирләр ерак, канатлары төшкән кайрылып. Кайткан чакта аларның да бәлки кайберләре калган аерылып. Юллар уравышыр җирләр ерак, канатлары төшкән кайрылып. Юллар уравышыр җирләр ерак, канатлары төшкән кайрылып. Юллар уравышыр җирләр
Qanotlari tishgan qayrilib Всем привет! Я певица Талана. Я рада вас приветствовать на онлайн-площадке Сабантуя. И я хочу подарить вам свою песню. По краю моря блуждает тень моя. Пусть волны скажут мне, что же я отправилась искать и кем хотела стать. Я улетала звезды считать. Сбежала, молчала.
наше время мало таких душевных проектов. Это один из самых таких теплых проектов, и он мне очень нравится. И я сегодня пришла поддержать не только сама, но и мои дети, Эмилия и Альфия, тоже сегодня в этом проекте. Спасибо вам, девочки, огромное, человеческий глубокий поклон за этот проект. Секрет детей, чтобы они хорошо поучились, это любовь. Ömrümünün körreş Nider bulur vakit yetkez Onun göklermenden birleş Yengil bulur karşı yel ilkez Yaş ömrümünün körreş Nider bulur ülken eygez Menge kalır minin fikir Teyiş bilirge her bir ir Kaydağına yürühen unutma hinavgir Büyük Ural yerlerinden doğurtik ruhla oldar Havalam olsa göreyim şey muratıp general İlge doğru batırlarga hoklanıp dura Ural Seske atma yeni bilge hoklanma tire yünler Ata babalarım bilge tutmayı sesme yetkirgen Yerin ilin telin isin edir bu her sakavga Salavat kuluk doğru bulnamasın da haplara Yaş ömrümünün körreş Nider bulur vakit yetkez Onun göklermenden birleş Yengil bulur karşı yel ilkez Yaş ömrümünün körreş Nider bulur ülken eygez Menge kalır minin fikir Teyiş bilirge her bir ir Kaydağına yürühen de unutma hinavgir Hüdüngsün өр-яңа көй, өр-яңа композиция Яугир премьера яңғыраны һәм келесі күйге келгенде ол енді халқыма. Йөрәгемдә түрендә халкымдың рухи мирасы Уралымдың кырдары башкорт халкының йырдары Яратам мин халкымды Яратам мин халкымды
жолынан дәртлі тұрыш қызды рухлы батырлардан көз алам Елім тілім халқым тиіп қолына құрал алған жолдарда ұнатмаған туған ерін ақлаған бай тарихы халқымдан аманда мен көз алам ата баба юлалары нерлерін яратам башқұрт халқы давам етті рухлы ештер барында башқұртстан сәске асыр бара елім қолында Зилия Бахтиева. Рахмат, Зилия.
Невозможно устоять. Сцена ваша, дорогой мой. Передовые, на самом деле, спасибо огромное за такое красивое мероприятие. Сабантуй, на самом деле, я не впервые на это мероприятие. Я уже переехал сюда в 2010 году, и я уже знаю, что такое Сабантуй. Я прямо с детства знаю, что такое Сабантуй. Но что такое Сабантуй в городе Москва, это прямо топчик. На самом деле, Благодаря таким людям, как ты, дорогой мой. Искренне. Поприветствуем! О, пацаны простулись, нормально. А давайте, мне просто интересно. А пацаны, давайте дадим звука. Пацаны, чисто мужики. Мужики, вы тут? Ну, нормально. А теперь, девчата, вы тут? Пацаны, вы где? Ну, меня вам, я видел, кто-то там стырит там. Давайте, мужики. Мужики! А теперь, девчата. Вот вы песклявые, а? Прям уши лежат. Прям вообще прям. А теперь давайте вместе в Москву! Гран-при всероссийских и международных конкурсов Национальный оркестр народных инструментов Республики Башкортостан. Художественный руководитель и главный дирижер, обладатель молодежной премии имени Шейхзады Бабича Ленар Давлетбаев. Загир Исмагилов, увертюра к опере Салават Юлаев.